والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أود أن أرحب بكم جميعا وأستقبلكم بكل المعاني التحريم والتبجيل والتقدير. بالحقيقة قد تشرف هذا المجلس بحضوركم جميعا، بحضور أصحاب الفضيلة من العلماء الكرام، من المشرفات والمديرات، ومن المدرسين والمدرسات بالقسم العربي والإنجليزي، ولا سيما الفضلاء أو ضيوفنا الفضلاء. الله أتمنى من الله العظيم أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، ويبارك في جهودكم المبذولة، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، فأنتم أفضل من أدى عمله بالإتقان والإخلاص، ولولاكم لما كان للمؤسسة أي تقدم يذكر. فإن شاء الله تعالى أنتم تتركون وراءكم قدوة طيبة صالحة تشجع أشكالا على العمل التطوعي. Before I begin my topic, I would like to remind myself, allow me an attentive audience, about the verse in the Quran al-Kareem which Allah says, وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. And whatever of blessings or good things you have, that it is from Allah. Definitely, there is no doubt that this auspicious occasion would not be possible without the help of Allah subhanahu wa ta'ala. So we should say Alhamdulillah, please. Say Alhamdulillah. Secondly, our beloved Nabi sallallahu alayhi wa sallam used to say something this effect, لا يشكر الله من لا يشكر الناس. Whoever does not thank people has not thanked Allah subhanahu wa ta'ala. So I, on behalf of the ISA teacher, we would like to grab this opportunity to thank all of you, our dedicated teachers, our distinguished principals, and more especially our energetic and beloved district supervisor, Norkaya, our Nurhaya, P. Montanti, Tantua Montanti. فجزاكم الله خيرا أحسن الجزاء. آمين آمين آمين. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. Indeed, Allah, verily Allah commands you to render trust to those who are due. So Allah ta'ala niyan sa Quran, inna Allah mata nasrullah yasimukan niyan inisubuyan akito man yung masari isasari ko sa pedamanan. Saud saya tapidakan na trust and justice. Lagi nga sari trust na ani kapal yung putaw, ani kapal yung mga mabigat na pagpia, ani kapal yung mga ugal pa na pagpia, ugal pa, ani kapal yung mga sari. Saniya kalay niya quality sa bangilan wa kautan. Tama sa akin yung siya ni kata ginamabuakan, la imana man la amanata lahu. Dako na para tiyaw tawa, di ka sarigan. Da sarigan, di ka sarigan. Di ka sabutin. Dako, antara di kumplito so para tiyaw tawa, di ka sarigan. Sa Nabi sallallahu alaihi wasallam na miyano niya ang
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Lawan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sumisiap bakasi siapa? Saya bisarkan wallahu taala umanisangkan bisa kata kanu umini sari kanu sepik siapa? Ibagi sa Allah taala. Sa ani kapal na mga tayo sarili nagkaroon sa mga pipya natarukan dito sa benak taon pagmutulaon mga pipya ay pumabayaw ang Allah sallallahu alaihi wasallam nalikado sarili nagkaroon may komento na mga galpa kalima piyagin datang mga pangungkot di sa liderkan ada mga pituman sunod next na level natubukod ko at ilagay ang nagpapakaman. Ito nagkatay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Truth leads to righteousness and righteousness leads to Jannah. At tuloy sa pangayat, wa inna al-kadhib bila dengan minggan ang saring ng tinilig, sinabi tumugod ka, tignan niya Bang, kaya suka pamugad. At ito resulta ka pamugad. Yang mana dito sa inam. Wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur. Falsehood leads to transgression. And transgression, fujur yahdi ila al-nar. And transgression leads to hellfire. So kapamugad na itulungan yan, isa na itulungan yan mapangalan. Sa mga luksang niya sa mga pagulili, pagkaitan, yan yung husta, alimatan, magiging, baguan tanong na gini. One day you all depart from this world. Dimatimaga na baguan tanong gini, sudah nakabasan niya. Na kailangan na baguan tanong gini niya, na we have to live a legacy. How to live a legacy. Wabiya na tanong kung ilpagtano atau nakagingin niya, ana mili daw tanwa ni makalutul amag ya sila. Kaya kung di mga ulama pagkakana ya quality ya kailangan na madrog tanong pa mga kabaya tanong. Ako piya na tanong sa kanya na mapiya kukulan ng tanong. Lahat na tulad mo katanong. Kaya na pagkakana ya quality na din na trust. Buwan. Sorry. Ikadua. Ikakumantanong na para ukabaya tanong. Dia ada tanong sa dunia, ada tanong kung tanong na mafia ng sulang tanong. Nasulit kami ang yung super tanong, provider, ay ikhlas, sincerity, kapag ikhlas. Mana, bumelo pa nila, lumpia sa kapag ismilat. Dunia akhirat na yan, bumelo pa ka tanong na for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi biyan, na basta bumelo pa ka para po Allah, one of our pious predecessors used to say, "Makan lillah baqiya." Whatever done for the sake of Allah will remain. So kung sulang nugel ba kaya tiyanggal mo ko na para ko Allah nagkita ko. That is formula. So kung sugal mo, alam mo na tiyanggal mo ko na para ko Allah Ta'ala, nagkita ko Allah Ta'ala. Yan yung bumakita ka tayo magawa mo. O Imam Malik rahimahullah, isa ko pata imam. Sumirat sa kitab, ini meron na muwappa ng nanay. Muwappa. Nasi kumasalya, namada ka lang nangimitin ko. Nang sumirat naman sa muwappa. Dia tarya. Nanam niya mangunur ko Imam Malik. Imam Malik at niya nangimitin ko kitab ka. Tumipin to Imam Malik. Hindi na sila najabat. Kaya bukir na pagkapan sa pagkakas. Na iman to niya kasudan sa mimuraguna. Basta mali muwappa Imam Malik. Unang muwappa, nayapagpigil na si Imam Malik. Rahimahullah. Sabog ikhlas. Ikadua. Ikadua sifat. Dari dua sadar. Kasubah. Kau sa iya kibubat kita sa dunia na pemasagot ng iya dimula na sipin sa na isang. Nakadun sa kasubah. Kadun sa kailangan mo yung kasubah. Natunay kasubah.
إنما الصبر عند صدمة الأولى. Dito kita kasabar. Dito kasabar lang haribat. Ya ko natin na dia kasabar, hindi lang niya sugat kamar. Naru kasabar. Kaya ya kasabar tahu namanya dia kasiru jadi mafia yang mau binibini tahu sulam marah kata gino kan tiga. Nabi sabar Abu Abu tu kasabar. Abu tu kasabar. Saya kasabar lagi tadi kau ngomong sami Allah Taala. Makin tugalbak kasabar ka sa ligan pero lagi naik sa diri mo. Tawag sa kayo tanong kasabar adna masa asqafu sama piyana sa ipakarat. Adna masa sigat na sa dingalbak sama piyat upang kasusundan adna masa ay masa na sa pamilya na sa ay kita sa dingalbak sama ay puro atang ano so kasabar. Hindi man suka mga gobyerno sa Pilipinas. Ay kapag na the last thing is humility, tawabo, ang pangalindugan. Natuloy ka pangalindugan, kaya ka pangalindugan, na sila pangalindugan, kaguguan ka. Laba ka pangalindugan, so sila kumapuro ka. Normal na pangalindugan ka, kumapuro ka. Kanya ginawasagal ba? Kaya kung na-definition ng pangalindugan, na sila pangalindugan, kaguguan ka sa lahat. Diba? Kapalang kapangalindugan. Nasuka pangalindugan, nasusun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laon hindi po adala dia. Natunay si Pilipinas ang pangalindugan. Susun na binitiron, man tawafa'a lillah, rafa'ahu Allah. Whosoever humble himself, Allah will raise him. So kung tutawa mangalindugan, ang swaswat yang Allah, nalibat magana, wallah. Sa mga buliyan ito, nagalit natin ang tanong, mga qualities na kailangan na mapalin ang tanong. Before I'm going to terminate my talk, na-repeat tanong po, hindi nga bata qualities. Kaya atap tanong sa rin, madrop tayo. Kaya pagkarero mo ito na, trust, amana, sabar-sabar. Dari, pranaw. Ikadua na, ikhlas, sincerity, katulad sa pranaw. Ikatlo, sabr, patience, asabar, kapunta. Ay ikapat na humility, tawabo ang pangalindugan. Na insyaAllah ta'ala, tinumang ulang matanong, naku, namapala ng mga tanungan na, nagusgan nga na tanong sa dunia, na sinalang tanong na tuloy ng mga bala-bala sa karunia Allah sa Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.